Jiriso jengkro Nepalia rong siningang songpen manghume mea hormu nangkiklo. Borpong tarapong lapen GPR loke doa rat atum kaching thoramon samke lele. Jiriso jengkro Nepalia rong siningang songpen manghume mea hormu nangkiklo. Nijang karbe ang longke parlo Kiruni police station angkang Jiriso jengkro Nepalia rong siningang songpen manghume mea hormu keklo. Jakhongpo ni phaing koyarni Jiriso jengkro Nepalia rong along siningang songpen manghume mea hormu edon Nepalia hemnang kiklo. Bangso hormu made in Korea pusi pangthekpon. Lapen Kiruni police atum Abirta long si Adap long an humri dampen non amat ke Kiruni police atum si Chipari dengpon. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. আমি তো গম নাপাওঁ নহয় স্যাৰ কি বস্তু হয় এইটো কি আছিল কেনেকা ধৰণৰ পাইছে ইমান গোটা এটা আছিলে বস্তু কি বস্তু হয় যন্ত্ৰ নেকি কিবা মেচিন নেকি কেনেকুৱা আছিল আৰু চোৱা এইটো খুলিটো চোৱা নাই আমাৰ লোকে লগত কিবা আছিল নেকি কেনেকা আহি পৰিছে বেলুন আছিলে লগত বেলুন ভাপকৈ পৰিছে এইখিনিত পৰিছিল বেলুনটো ফাটি গৈছে ফাটা আছিলে বেলুন ফাটা আছিলে তাৰপিছত বস্তু এটা আছিল বেলুনৰ লগত পেৰাচুট লগত মেৰুৱা আছিলে বস্তুটো কি একো ধৰিব পৰা নাই কিমান মান ডাঙৰ হ'ব নাই ইমান মান সৰু আছিলে গাঁওখনৰ নাম কি আপোনালোকৰ এইটো এনে মাটিখলা জেংকৰ গাঁও আপোনাৰ নাম কি হয় মোৰ নাম ছত্ৰ বাহাদুৰ ৰায় কেইটামান বজাত হৈ পাইছে এনেকুৱা মানে 7টা এনেকৈ হ'ব ছাৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত Bikin Korea. Deh hobor. Cek marar olap solap loy lo. Langsung sedap ya. 200-300 টাকা মান দি যা পুলিচ আহিলে 200-300 টাকা হব লগত আহা না তো দিলে হয় Borpong tarapong lapen GPR loke doa rat atum kaching thoramon samke lele. Jakhongpo ni phaing koyarni lakhaing koiraphon nilip constituency angkang ke parlo. Borpong tarapong lapen GPR lokarat atum kedam kebang phan kisung non puta jogjilang. Non kichari bom BJP sarkar atum kaching thora moklem pikpu arnibang ta mai meeting lapen Abirta chetaya long anta rada phan thanpon. Tangti Borpong tarapong lapen GPR lok angkang ke Karbiang long kalima puta halada ke dua rat atum pen kaning ripon. Labang sotowar lang ikta labang sotowar laki along ka prek kalilo GP mate Borpong tarapong pen dola maraka chilenga towar pilo gari motor kewan unke afeda lamlo ekeng pen ajo pherlo kedamta phere mimi anpen lo labang sotowar si hithi borba kidon keso ki un e kache pon kache wanta bang sotowar lo tangte Karbiang long arlo kaching thor konat lo labang so alang roy lake Honglang so aroylo radatum kedam kebangji aphan chega phan pensi kachipari lake langlok so pen kachilenga towarlo non barikha por lang thepik pik bonta sai jogjisi kesu kiun e ahota phan pensi chepar nanglo tangti kisungke kumadlo non ki mithangkar bia long ria long ki kachileng nangji lasi halada kedo prongarat atum local MEC Pabitro rong pilapen Aki Hai EM Education in Charge Richard Tong Bilapen Ratki Sungalong Kai Keita Karjabdun Thebabang Phu Karbiang Long Autonomous Council CEM Aki Hai Dr. Tuliram Ronghang Alang Litumaphan Radatumpen
nang rabek tha pusi kachuning ripon padu labangso Abirta Public TV Karbi Anglong at Chinelalong nang kipali laki GP mati borpung tarapung pen Longram Hansi. News Report Public TV Karbi Anglong. Dhansiri Forest Reserve Arlo Thengpi Kang Hukilit Par Pigajok Thengpi Kibir Ji Angring Sangti Arlong Ki Iglapen Thengpi Kang Hualam Ki Arnivang Tan Birta Chitayalong Paklang Ponlo Karbi Anglong Lapen Nijang Karbi Anglong Arlo Along Thengpi Aphai Ke Ongnai Pulote La District Hini Along Le Jongdam Deta Henune Lason Si Dhansiri Forest Reserve Arlo Daldili Forest Reserve ke parlo ajo anarlo thengpi kang hu ke plak paro hombaret ajo thengpi ki virji angring thepi khangjanglo thengpi abete muniat lapen marat apia tumta rengun e sonsi daldili forest reserve arlo anarlo ang sitami thengpi kang hu ke plak lapen ke jor kang hu dam ing tonte tangti kumadlo ke chok chike nang lipen nilisi ke chokche Thengpi ke enang ji adim thengpi si kang hu lapen ke plak kang hu lasi tong sikot pen ing nam rai kom sai khia tumpen bangso thengpi kang hu atumaphan ke khang dun akinang sot pusi hada ke doarat atumpen chi than pon News Desk Report Public TV Karbi Anglong.